هفتم سپتامبر سال 1983 ممنوعه داشتیم با قرار شورای وزیران تحت رقم 273 تشکیل کرده شده است. مقصد تشکیل کردن ممنوعه از آن عبارت است که برای نگاهبین کردن و زیاد کردن سرشمار حیوانات‌های نادر در ممنوعه داشتیم. حیوانات‌های نادر به نهایت بسیار است. نباتات اینچنین بسیار است. از جمله 32 نمود شیرخوران، 139 نمود پرندگان، 20 نمود خزندگان، 1 نمود آبخاکی‌ها، 8 نمود ماهی‌ها موجود هستند. در دوره شوروی از طرف بلاروسیا یک گروه عالمان آمدند در اینجا. با همراه آنها ما در منطقه واری کار علمی بردن. 8 نمود حشرات را آنها معاین کردند. ما میخواهیم که عالمان بسیارتر به ممنوعه تشریف بیارند، چون که ممنوعه در جمع به نهایت بوی است. بسیار نباتات ممنوعه هنوز آموخته شدگی نیستند. برای همین اگر عالمان به اینجا تشریف می‌آوردند بسیار خوب میشه. مساحت ممنوعگاه دولتی طبیعی دشت جوم 19700 گکتار را تشکیل می‌کند. آن در دامن جنوبی قطارکوه درواز در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان جایگیر است. ممنوعگاه 40 کیلومتر از شهر کولاب و 240 کیلومتر دورتر از پایتخت جمهوری جایگیر شده است. خصوصیت برجسته این منطقه موجودیت گوناگونی نباتات و حیوانات اینچنین منظره‌های بی‌نظیر میباشد. جاذبه مخصوص ممنوعگاه دولتی طبیعی دشت جوم این زیست بوز پرمشاخ که سرشمار و دایره آنها در جهان محدود است به حساب می‌رود. ممنوعگاه با مقصد نگهداری آخرین مسکن زیست بوزهای شاخپیچ مارخور در آسیای مرکزی تأسیس داده شده است. در ممنوعگاه دشت جوم اکثر سال بوزهای شاخدار در منطقه های جنگلزار در بلندی 1200-2400 متر از سطح بحر مسکن گرفته زمستان به 800 متر می فرایند. ممنوعگاه که در بلندی 300-2400 متر از سطح بحر جایگیر شده است با اکوسیستم های خاص خود و عالم بوی نباتات و حیواناتش دارای اهمیت مخصوص است. حدود ممنوعگاه از قسم شمال تا به جنوب 18 کیلومتر و از طرف غرب به سمت شرق به مسافه 25 کیلومتر طول کشیده است. ممنوعگاه دارای ذخیره بوی گوناگونی بیولوژی محسوب می شود که در این منطقه اساساً بوز پرمشاخ، گوسفند کوهی بخارای اوریال، عقاب لاشخور، سیلوسین ترکستانی و دیگر نمود عالم نباتات و حیوانات حفظ کرده می شود. در این منطقه اساساً بگیریم درخت‌های پیسته، رسن‌های زیره، بادام، ارچه زرافشانی به چشم می رسد. در ممنوعگاه زیاده از 1400 نمود رستنی ها می رویند که 160 نمود آنها را رستنی های محلی تشکیل می دهد. از این مقدار 39 نمودشان به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کرده شده است. فخر ممنوعگاه دشت جوم چنانه گفتیم بوز پرمشاخ است.
کارمندان نظارتچیان در سمت حفظ عالم نباتات و حیوانات ممنوعگاه در این مکان همه روزه فعالیت میبرند. نظارتچیان در نقطه‌های نظارتی کمین گرفته تمام حدود ممنوعگاه گشت و گذار زندگی حیوانات به خصوص بوز نادری پرمشاخ را نظارت برده عالم فلورا و فاونای ممنوعگاه را از سر زدن خطر مراقبت می‌نمایند. کارمندان ممنوعگاه ما ایروی نقشه کاری کارمندان ممنوعگاه همه روزه ما کار رو ایروی است میبریم. در اینجا در ممنوعگاه دو قطعه کاری عبارت می باشد که یک قطعه یکم و دوم. آنها با واسطه نقشه کاری که به آنها تشکیل داده گیرند ایروی همین کار میبرند. به هر قطعه اگری با آنها زمین محض وابسته کرده تا 2,000 هکتار زمین. آنها زمین خود را هر روز نظارت میبرند. از درباره اگم بهبودی یا که درباره کمبودی امو اوچسک قطعه و ماموریت آنها حسابات خود را میدهند. البته مشاهده های نظارتچیان پیش از همه برای پیشگیری شکار غیرقانونی حیوانات نادر و نگهداری پاپولیاسیای عالم نباتات و حیوانات در این موضع روانه شده است و البته که نظارت در حفظ و نگهداشت از جانب کارمندان ممنوعگاه خیلی جدی و قطعی صورت میگیرد. حیات بوز پرمشاخ در ممنوعگاه دشت جم. پرمشاخ در کوهستان بلند و سنگپوش ممنوعگاه دولتی طبیعی دشت جم بی ترس و هراس از خطر شکار و حمله های شکارچیان زندگی کرده سال از سال سرشماری خود را زیاد می کند. وقتی که ممنوعگاه دشت جم را تشکیل کردند در اون سالها بوز پرمشاخ به نهایت کم شده شمارشون نیست شده رفته بود. با همین خاطر ممنوعگاه را تشکیل کردند. وقتی که ما حسابات را گذراندیم همون سالها سال 1983 84 بوز مرخور همگی 60 را تشکیل میداد. در نتیجه نگاهبین خوب کارمندان ممنوعگاه شماره بوز پرمشاخ با 1000 چند سر رسیدگی بود. یکی در نتیجه ناآرامی و بوز کم شد. با مایده وقتی که آرامی همه جا تنگی افتاده شد از شماره بوز پرمشاخ به 870 چند یک سر میرسد. به نهایت زیاد شده است. زمانی ثبت و بنوارگیری ما به وقتی راست آمد که علاقه موسم نسل آری بوزهای پرمشاخ چند روز بعد آغاز می گردید. از این خاطر گشت و گذاری بوزهای پرمشاخ را در جمعی گروه کم مشاهده کردیم. با گفته کارمندان ممنوعگاه این حیوان نادر طبیعت در موسم بچه‌زایی خود را از گروه جدا کرده به منطقه های پستخمی و امن برای بچه‌زایی می فراید. اساساً پرمشاخ بچه خود را زیر سنگ ها، پستخمی ها، شاخزارها دور از چشم دشمن طبیعی خود تولد می کند. بعد از تولد پرمشاخ مادر برای حفظ بچه خود از مکان تولد به بلندی و مسافه های دور برای چرا کردن می رود. همین که هوا تاریک گشت باز نزد بچهش آمده او را شیر می دهد.
ҳамин гуна баъди тақрибан 1-2 моҳагӣ пармашох бо бачааш ба гурӯҳ ҳамроҳ мешавад. хӯроки пармашох дар ҳудуди мамнӯъгоҳи давлатии табиии дашти ҷум навдаи дарахтону буттаҳо аст. акнун ки фасли баҳор аст, пармашох на дар баландиҳо ва на дар пастхамиҳо аз хӯрок танқисӣ надорад. дар табиати мамнӯъгоҳи дашти ҷум душмани асосии бузи пармашох гургу селаусин ва бабри барфӣ гуфта мешавад. хатар асосан ба бузҳои навзод ва пармашохҳои солхӯрда таҳдид мекунад. дар мавсими наслдиҳии пармашох бузҳои нарина ба гурӯҳҳо ҷудо гардида дур аз бузҳои модина зиндагӣ мекунанд. ай рӯи мушоҳидаҳо, ай рӯи кори кардамон бузи соли аввал ва як бича мекунад, бондагӣ дигар бисёртар бузо 2 та 3 сар бузҳоро таваллуд мекунанд. айёми наслдиҳӣ бузҳои пармашохро тамошо кардану сабт намудан бо дастгоҳи наворбардорӣ андаке душвор аст, зеро тавре гуфтем наринаҳо ба баландиҳои дур рафта, модинаҳо зери сангу пастхамиҳо камин мегиранд. танҳо саҳаргоҳон ба вақти тулӯи офтоб ва шомгоҳон ҳангоми ғуруб метавон пармашохҳоро саргарми чаро кардан мушоҳида кард. барои мо ки ба тамошову сабти мамнӯъгоҳи давлатии табиии дашти ҷум ва тарзи ҳаётгузаронии ҳайвоноти нодири ин мавзеъ хусусан бузи пармашох рафтем, то ҳадде имкони диду наворгирии бузҳои пармашох даст дод, албатта ки на ба осонӣ аз пастхамиҳо. хусусияти дигари пармашох дар он гуфта мешавад ки вобаста ба фасли сол ранги пӯсти худро метавонад дигар кунад. ин ҳайвони нодир хело зирак аст. бо вазиши шамол метавонад вуҷуди бегонаро дар муҳити сукунату гаштугузори худ эҳсос кунад, махсусан вуҷуди инсонро. ҳангоме ки кӯчактарин хатарро эҳсос кардан, дарҳол макони худро дигар мекунанд. дар қатори пармашох дар ҳудуди мавзеи мамнӯъгоҳ ҳайвоноти дигар низ васеъ паҳн шуданд. дар ҳудуди мамнӯъгоҳ аз ҳайвонот хирсҳо, гургҳо, рӯбоҳ, хукҳо, бузи сибирӣ, харгӯшу хорпӯш низ зиндагӣ мекунанд. ҳаёт миёни ин дарраҳои пурпечу тоб ва табиати зебо хело рангин аст. агарчи хатар аз ҷониби душмани табиӣ ба якдигари ин ҳайвонот таҳдид кунад, вале боз ҳам зиракона онҳо дар ин мавзеъ бидуни ҳарос ҳаёт мегузаронанд, зеро муҳити зисташон ором аз ҳамлаву шикор аст. боқӣ бо фиребу даргурезӣ аз душманони табиии худ зиндагиро пеш мебаранд. дар баҳор вақте ки мо бисёр вақт мегардем мебинем, кам беш як ҳисса мисол вақтҳое шудааст ки дар вақти офатҳои табиӣ ягон буғзоларо мисол сел мебараш ё чӣ кардан мумкин набошад. дигар хеле рӯз ба рӯз, сол ба сол шумораи бузҳои пармашок, дигар ҳайвоноте ки дар мамнӯъгоҳ вуҷуд доранд зиёд шуда рафтиста аст. табиати ин мавзеъ нотакрору гуворост. аз намояндагони олами наботот ин мамнӯъгоҳ хеле бой аст.
اینجا جماعه های یوغم، کمال، شیرش، بادام، چلان، پیسته می روید. در ممنوعگاه نمودهای نادر و کمچین به مانند سوسن، پیازها، لاله، نمودهای رستنی‌های تروپیکی و سوب تروپیکی از جمله ناک، انجیر، خرما، انار و زیره بخارایی که در زمان ما در سطح طبیعی پاپولیاسیا و جماعه‌های آن فقط در همین ممنوعگاه باقی مانده است می‌سبزند. در талу тепаву пастқамиҳои мамнӯъгоҳи давлатии табиии дашти ҷум теъдоди зиёди кафкҳоро метавон вохӯрд. уқобҳо низ барои худ ин мавзеъро ҷойи муносибу мусоид барои зист интихоб карданд. онҳо болафшон дар осмони нилини ҳудуди мамнӯъгоҳ давр мезананд ва ин даврзанӣ бесабаб нест. зеро онҳо тума меҷӯянд. то ҳамин ки сайдро диданд, дар вақти мусоид ҳамла карда ӯро ба чанг дароранд. уқоб чашмони тезу чанголи боқувват дорад. ӯ сайдро аз масофаи ниҳоят дур метавонад бинад ва онро дар фурсати кӯтоҳ ба чанг дарорад. ҳаёти ҳайвоноти мамнӯъгоҳ дар 4 фасли сол гуногун аст. ҷонварону ҳайвоноти ин мавзеъ дар зимистону баҳору тобистон ва тирамоҳ барои худ ғизо дарёфт мекунанд. ҳайвоноте ки бутаву навдаи дарахтону хорҳоро истеъмол мекунанд, бетанқисӣ ғизои худро дар зимистон низ дарёфт карда, фасли сарморо бемонеа пушти сар мекунанд. агар соле ки сардиву зимистони пурбарф ояд, албатта кормандони мамнӯъгоҳ корҳои биотехникиро барои аз сармо баровардани ҳайвоноти мамнӯъгоҳ ба роҳ мемонанд. маводҳои асосии корҳои биотехникӣ алафҳои хушк, ҷаву арзанро ташкил мекунанд. мамнӯъгоҳи давлатии табиӣ дашти ҷум 19700 гектарро дар бар мегирад. имрӯзҳо мамнӯъгоҳ тавонист ки саршумори ин намуди нахчири пармашохро зиёд гардонанд. аз тарафи маъмурияти мамнӯъгоҳи дашти ҷум ва кормандони мо дар ҳамаи нуқтаҳои дидбонгоҳҳо навбатдории шабонарӯзӣ рафта истодааст. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳудуди худ ва берун аз онро олами наботот ва ҳайвонотро нигоҳ дорем. гуногунии биологии олами флораву фавна дар ин мавзеъ ба таври хеле хуб нигоҳ дошта шудааст. албатта мақсади асосии созмони мамнӯъгоҳ ҳам барои омӯзиш, барқарор ва ҳифзи популясияи табиии бузи пармашох, ҳифзи растаниҳои ғизоиву табобатӣ ва популясияи он иборат буд. азбаски ин мавзеъ мамнӯъгоҳи давлатӣ аст, вуруди афроди бегона, хусусан шикорчиён ба ин макон қатъиян манъ аст ва тавре гуфтем кормандони мамнӯъгоҳ ҳамарӯза назорату мушоҳидаҳоро барои ҳифз, нигаҳдошт ва монеи амалҳои халалрасон ба муҳиту табиати мамнӯъгоҳ мегузаронанд. кормандони мамнӯъгоҳ пайи он кӯшиш доранд ки дар мавзеи муайян барои боз ҳам зиёд намудани саршумори бузи пармашох парвариши онҳоро ба роҳ монанд, то дар оянда ин ҳайвони нодир зиёд шуда муҳити сукунати он васеъ шаваду василае гардад барои ҷалби дӯстдорони табиату сайёҳони хориҷӣ баҳри тамошои зебогиҳои Тоҷикистону шикори қонунии ҳайвоноти нодири табиати кӯҳистони кишвари мо.